Teška vremena ne stvaraju heroje. Tokom tih vremena heroj u nama sam biva otkriven. Drago nam je da smo uopšte u mogućnosti da pomognemo, opet zahvaljujući mreži naših ljudi širom sveta. Međunarodna humanitarna organizacija 28. jun, koja od 2012. godine pomaže građanima Zapadnog Balkana kroz različite vrste donacija, odlučila je da pomogne i u ovo vreme pandemije koronavirusa. Prva u nizu pomoći je učestvovanje u prevodu priručnika za lečenje i prevenciju koronavirusa koji su, na osnovu svog iskustva sa virusom, napisali kineski stručnjaci. Prevod je urađen u saradnji sa Beogradskom opštom bolnicom Atlas i tako je srpski, nakon engleskog, prvi jezik na koji je ovaj priručnik preveden. Mi imamo saradnju sa opštom bolnicom Atlas u Beogradu, prevashodno sa doktorom Nemanjom Zarićem i naš osnivač Filip Filipi zajedno sa njim su stupili u kontakt sa prvom univerzitetskom bolnicom u Zhejianggu u Kini, koja je jedina u svetu za sada koja ima 0% stepena smrtnosti i najuspešnija je pri lečenju COVID-19. Što se tiče samog priručnika, mi smo ga dobili od bolnice u roku od 24 sata od njegovog objavljivanja i jedan veliki tim od 40-ak prevodioca i 20-ak doktora su radili bukvalno 2 noći uzastopno na prevođenju istog. Priručnik je sa engleskog preveden prvo na srpski jezik. Znači, to je bilo drugi priručnik u celom svetu pre bilo kog drugog jezika i u Evropi pa nadalje. U priručniku se nalazi dragoceno iskustvo kineskih lekara u borbi protiv virusa. Svako ko želi može da ga pročita na sajtu www.lečenjekorone.com. Do sada je priručnik sa ovog sajta preuzelo više od 200.000 ljudi. S obzirom na nepostojanje jezičke barijere, priručnik će nesmetano moći da čitaju i lekari u regionu. Ovo je prosto još jedan vid znanja koje može da koristi lekarima. Naravno da ništa nije nametnuto, ali prosto još jedan resurs koje mogu da koriste. 68 stranica vrlo validnog teksta. Imali smo jako puno odgovora, imali smo bar jedno 30-ak finih pisama od doktora koji su nam se zahvalili. Organizacija 28. jun pomaže i građanima Zapadnog Balkana koji su se u ovom momentu pandemije zatekli negde u svetu ili već godinama žive van matice. Preko svoje mreže volontera širom sveta, ova humanitarna organizacija pravi bazu podataka rasejanih ljudi i povezuje ih sa ambasadama koje im dalje pomažu da se vrate. Mail na koji ti građani mogu da pišu jeste covid19@28jun.org. Osim toga, pomažu i u najrazličitijim pojedinačnim slučajevima. Jedna devojka u Kambodži je ostala bez medikamenata neophodnih za život. Ima dijabetes i još par nekih ozbiljnih bolesti i morala je, bilo je pitanje života ili smrti, održivosti i mi smo uspeli da iz Tajlanda nabavimo lekove za nju i dostavimo bukvalno do vrata do njenog hotela. 28. jun je prošle godine iz Sjedinjenih Američkih Država poslao donaciju u vidu medicinske opreme sa preko 100.000 artikala, koja bi sada mogla da pomogne u borbi protiv virusa. Ona je pristigla u Srbiju, ali još nije stigla do kliničkih centara. Očekuje se da će se administrativne poteškoće rešiti u narednom periodu i da će pomoć stići na pravu adresu. Sama pošiljka premašuje vrednost od $1.000.000 kanadskih i mi smo sada trenutno u procesu sa Alimsom da završimo svu papirologiju i pustimo je sa carine. Ona je pristigla u Srbiju i nadamo se da će pomoći.
Dobra dela ne smeju da prođu nezapaženo. Javite se i predstavite svog heroja. Podelite sa nama dobro u ljudima.